ZPM Zoram People's Movement bị chian na ziak tu David Silo Paul Bay say Congress le MNF kan ning to tia in so fo thin te nga fa kan ni a an party chung mai ni lo pon lam thlengin thlop tu an nga ru to viau the party ron tilang te hi in thlan a za prukang chawa chu tan ni a MNF le Congress ning tak zet hi aruka an tam viau chuan an rin phak ba ka buk lui thei an ni hem FJ a hian an kalmek dan aninom dan a fel lo ero chuan in thlan ma hawa mi pui beidon a thlen tu hnung ani thei bokang change ZPM roi tu ni na in vo dana hian change a thlengna sa hle a party danga kan hmu ngai zen lo Valupa Council working president leader vice president pathum secretary general adang po aw mai the heng te hi an thu nei na le thil ti theina chin duan fel fai lo constitution a po lo phua chop taka siam rem zui nok ang bera Mizoram party dang hian a tha e mai enton ang ti anom lem lowa India ram ang point enton a hlo viau lo the ZPM lam chan dan tlang puya chuan party dang kaldanang boka kan kal chuan kaninang reng dona sin ti hi ni tlang puya ni na designation a change rok puile masatura an ngai ni myang hetiang ngai dan hi an nei ni chuan party dang tan hian president vice GS secretary anga Paul inom na hi chuan zorama hian change tak om thei don lo ti na ani nge yang change tak thlen tur chuan designation hriat than lo manga Paul and Col tul ti na an nei ani change nge noina buana ma kher ti omma se tuna tanga buana nga ya opposition la ya herrem ngai le mi pui hriat thiam tok lo om thin de Paul chunga ngong nei om ti hriat ring te hi ruling nuwa a aya nok masaturani ni na siam chu a har lo an khoi tur le thu nei na siam sak konga nakin zel hol rok tura ruwa man na fel fai lo awmani chuan kan kher lai hi alangai om ngotang democracy rama thlan tlinte politics ni lawa po roi tu ani trin ZPM a hian ram mi pui thlan cho elected te chu mi pui thlan ve haulo Valupa Council in an vil don ani a democracy a khoi pha em ka hrelo Valupa Council chu an ruat turte president in direction a pek chang om le loya mi pui min roi se tia du taka thlan te chunga chuan min roi se kan ti ve haulo te an fuwung don ti na ani opposition laya thaom takalang hi ruling se an noina le in mu mo na ma khwa tur ti hi arinom saru nani pola chon ho tu thunei na in khai chon dan fel tak aw mangaya chung ni na in khai dia dan thunei dan fel fai alom lawati thei president berkhan leader tur ti le ti lo tur soi tur po hrelowa kan ho tu en vek tho ti khan asoi liam mai maya leader chon enge party a protocol a level pui anomem vice president leader le secretary general ati hian tunge a chain ma sa anin tlokput mai nge a chel tu mi hringa zira danglam mai tur zok working president chu president that chua huna thile turem ni ilo boy pe ti su heng in hroina fel lo noi chung hian ram hi fel takin an hroi don lo tu be ma ngai lowa ma ni in do na tur hriam hrei alani ringotang ni na in pem bu bel du lutuk na wanga designation makpui pi manga change siam tum ai chuan ram hroina principle a change nei tum jok ta sela maksak zonga an kal le thin hian beng ti thlep le rin na hlo hret na mi puya a thlen mek jok ani hi president atangin president hi a felviawa a politician lo khop mai political party pakhat hruai tur me hi chuan politician ngai a tong hun om taka ngai a are tlat zel bor somna wangin alang hlei theilawa working president alo piang chop le maya constitution chu an nei nge yanga chuta chuang lo chu ada chop zung thei zela niang chu president hian achak lo na wanga working president hi mammo an ni ti hi hriat lukin president thar an mammo ti hi a muthiam tel tlat lo hetianga politically le hrisela lama atin lo hi chuan Paul chak jok nan in thu ru ngam a hun to jok ECI a register party ni deal mek an ni laya party in kai hroina phua chop nu tuk ani fo hi a chan zon chu a ti to mak ani lo chuan lem lu tukin a in tar lan thei tlat to ZPM a hian politician vaklo
latling hlei thelo promotion chak tak tak te anoma secretary general tangin vice president ate vice president tangin working president a budget voi khat po phar tu an ni ma in achel kim trap to president hi a thelo ni point vice president heti zat an nei hi man ngai na om lo vek an ni ti na emni vice president chan vo chu president a thelo emo rem chan lo ti vela io tu ani deu vek sia pol dang zong zong a chuan heng vice president lep tuar te hi president dam lo chunga a in choka a io tur po in an ring zo chuang lova working president thar an mo te tlat tani president a thelo chi a hian enge an vice president role tur chu ti hi amwal bowa bo the ani zui le ta ani vice president heti zat ai chuan working president pakhat hi an mamo bera an share le a president hi thak lo lo sela Mizoram political history a lungthu pathum pu hola pu zoram ale pu du mate jinga hian kol an neya hei hi mi pui thlir chan ber ni in angai thei boka political executive pa experience ania free role pe in president se a cm ani chuan president dang thlan mai ni se chutilova an hela being tai jok an tarlan fo chuan neutral support hi kumsang ni somni pania chuan aniam roi theyang ZNP le ZPM clear na pakhata chuan pu du ma hi ZNP tangin avul thei to lova ZPM awang hian chan sang tak ane le zok ani ti hi ZPM lammi soi ka don son ani pu du ma hi president a da leila ZNP kanile ngot don asin ti ngai dan po a om makkati deu chu pol khati zatin mani pol thiatin ZPM andina ta chuan ZNP mi le sa ti angreng soirik te president atana pu doma a ZNP nalai la heru reng mai te hi inpum khatna khingbai tak chu ane pol in zom khom kan ti takna a unit level thlenga nei om chun chu ZNP chi akha ane pol dang kha engroi ni tur anomina langlo ZPM an ni tak nuwa ZNP chu mu ran tlat ta la mu ZNP reng na a om ni chuan he pol in zom khoma hian tunge in chuang theidang omang kathudon pakhata chuan tu te mo thangkama pu duai hi a ok chiang lutuka anzara base ni sang ang chawin an chu mai ani lo rol nei lo leader pho chopa anda a alungoi te chiam lo ma se dikna wang bokin chua san se zuang lor ti sa ani to nen akol ok lak lo mek ani ti hi mi pui neutral in ZPM kan ti rol hian tunge kan base le ril ro lo lang ti la ZPM am hringdang reng anom lo pulal doma zuna uai voi khatal han CMC ti wanga ZPM soi hi tam tak anoma ma se pol chunga chuan ZPM kai roi tak tak tur chuan an la mu ZNP rangin angai theya pusap danga an du jok hei hi ani sum thil ti theina chu ni na in pek dan na puang zela party dang ne na lem chuang longe hek na to kinan pai thla a ma aya chiangin mi puin an vor chuak le a ZPM chuan e khai mi puin pu duwa wang hian ZPM a be seina an nei ani ti chuang lovin leader pho chopa an la then tir mai maya ani ai chuan voi khat po la tling lo pu sap danga promotion a chak zoka pon lamin pu duwa lo chu laldang kan nei lo an ti lain ZPM chuan party chung kai roi turin politiciana chair tlak po lani manglo pu sap danga an la od zok tlat ani chuan sang ni som ni pania chuan result alang chho to mai thei heng hi zep tlat ni ma se alang fia si ani ZPM kan thlir chan hi achunga inom na honga dewa in pulal du ma hi ani hei hi muthadu lova tu te mo voklal len tir lui tlat ani chuan advisor to president senior leader general special secretary to VUC general treasurer all in all in charge te anlarun siam mai thei langchiang tak bakhat chu ZPM hi pu sap danga om lo se ading lawang ti ngai da nei tu hi ZPM a an om ti hi ani ZPM khan ZNP som chuak lovin ZPM kha tu te mo hovin din ta se tu na hian an trevai to hial zok lawang mo pu duwa tel lo ZPM then khat heril in ti zok te chuan pu duwa hi congress lama pu hola thlak turin a ho tenin an chok mai thei ti ania hetiang sei tur chuan ala ma deu ka soi tum zok chu pu ke sap danga tel lo ZPM le pulal du ma tel lo ZPM khai khin na ani a party chunga chuan langlian zok le honga zok chu promotion a chiang to a neutral silent voters tam zok clear na hi ZPM hian an chik thadu lo me kani
hetiang boruak om hlek lova lo chau to tumti kanomani po in pusa pale puduma hi zeldin thu in ka chau to ani lova ZPM hian ruling ma havin ministry le party chung administration herrem antum dana hian mu thein an chau to mek zo kani pudua wanga ZPM thlek tu te beng hi a thlepani vai chuan ZPM hian a vor top an thlen ma in an tril triak nge yang ZPM le pudua hi ain zom tlata neutral ngai dana ZPM frontman a hian puti BC a puwan lal hlana doctor wan lal hlana te hi puke sabdangai chuan an la lang lian jok ena lang party ro chuan voi khat po tlin ma a mulin em an nei loi si ani man ro poimo pudua an la mang thiam tok lo reng mi pui du dan hria in simata nan ti luawa party kai hroi tak turin an du der si lo pudua manga tu te mo invai vung na party ang lek to zo kani ram hroi tu lu bera du om taka lang si party kai hroi tak tura du si lo ang taka lang hi party danga mu turom velo khoi state ma CMI lang sar party le ministry a anom ngai lo Bihara Nitish Kumar alang sara a ministry dang hriat lo viau anom lo Delhi Arvind Kejriwal tluk phatur ministry anom lo West Bengal BJP kulpui po in achia theilowa khwan CM Mamata Banerjee terpha anom lo state dang po atam mai ZPM ro chuan puduama CM tura chaknarin chan si in party chunga nil takasiama hu ho politics lar filor big omlo collective principle ang dewa kalpui an tumani bera khoi state ma la hotling manglawani party administration le ministry da ran tum luitlat party ni chuan neu kha athang liananga chor chua an hlat hret zo kinarinom ramtana party principle le vision po soi ngai lo ni na chan vo vela boi tok mi puimar dek thiam si lo ZPM manifesto hi zoram tan tia zor ngai na po hremang lo ten abulai luman luani phei chuan party dang in siam tha hu hang hi an le khal zo le top lowang media le publicity ZPM chanjong dewa thu post chu chanchin tha luka jiak luka ngaya social na hlek chu in siam thana tur mu zo velo khopa serafima in ngai tlat te hian beng ati thlep bok veng le kho huwa pang chuan van tlang tak ko ran mi ten an bom ti hai ruala ni lo ma se akai khom tu te din mun phwa chop le tangru tak hi siam that ngai ma saber ani social media lama hian training tha an ma mo hle serchi by election a khongai na an champion buya soi shan sham rem lo tak ni ma se buk thiam nan ZPM wange pudua candidate ani wanga vote tamzo kang ti hi candidate dang siam ta se achiang le zualang tuirial biala kan ma chon le dona party then khat sei chok tu te na taka chang tu te party hi councillor zong ne na a mona fanga party activities nei ma saber buana ma kher langsar ber anni heng zong a hian hroi tu chanwo le thu nei na clear fel lo na phwa choplu tu alang le train political strategy thia media control mumal na manifesto study mumal tak an mamwa hroi tu post thar siam reng mai te hi ZPM tilem tu le mirin lo na ma hroi ti chian angai ruling omzeneya beikonga an pache em boka a minga ni na ne kalngai na hremang lo fing in ti si advice dong thiam thlot lo du khop lo lu tu hroi tu anom ti achianga a hmuna kal chat data le documentation lamarin tlak a hunna che chuak chat khopa ruling be thiam mu tur anom manglo hi siam thatanga yang working president ruat thar zonu in a han thlop rup mai te kha mak takani party thu chuak ani chuan party chunga in thlop hran pa ngai a anga thalai lamin an thlop thu an lapuang velo te hi an thlop lo ti na aniangem lom thu soina om chi zo ka thlop na thu chua mau mai te kha zir tur an langa viau ti alang tlang kom na kumsang ni som ni pathuma chuan kan ti ve fo te hi opposition din huna po an noi renga in siam that aya fingfel in ti taka an pot zo reng chuan sang ni som pariat bo phalo a hnulama hriat zui tur om to lo khopin anom theya hundang zong aya mi pui ti beidong tu sarkar na siam flexi lova soi chwa zong got bo thin tirim anani ang chutiang ni lova in pum khat na hroi tu din mun chiang le langtlang zok neya mi pui suk thlek le mar dek thiam taka an kal ani ro chuan rin phak bakin sang ni som ni pathuma hian an invor arinom